ongabele lona ukuba ngiphilise abantwana bakho. Ngicela ke Nkosi izulu nomhlaba lenkundla onginike yona kungabe inkundla ukuthi namhlanje ukuze ngizithole ithazami, kodwa kube inkundla nje enhle yenkonzo. Amen. Ngoba thina abantu siyahlupha masinikwe ifa lasezulwini ukuthi asilidle, umuntu unelaguqe nje abe sebona abantu kufanele akhwele phezu kwabo, kanti lokho akulungile kuleli sonto. Sizoke sidlule engomeni nje ka-75 ithi Nkosi nike indlebe zethu ukuze izwi lakho siyibambe singayiyeki imiyalo yakho. 75 Yeah.
wabhala umbhalo ekuthiwa ngesingisi phonetics, umbhalo jikelele ubhalwa udokotela iBonginkosi. La bhale khona yena ihlabelele zala ikhazi ehlulu uphuzishukele zalo umashezi enkandla. Uphuzishukele uphula kakhulu indaba ukudlala meshaya igitari. Kodwa wathi meni kwisihlabelelo kuthiwa cula la. Wathi hayi phela lezi akuzona ezasemhlabeni, lezi engizenza noma yini ezasemhlabeni. Ayibonge Nkosi. Obona ngoba ezala ekhaya ingoma zigugi, ngisho uNkosi yethu ngesimakathi ingoma keyboard olosho. Manje sihlatshelelwa umuntu okwaziyo ukuhlabelela ukuthi khala. Angikhulumi na umuntu ohlabelela esiswini. Bona umuntu ohlabelela esiswini wonthayilo uhlabelela esiswini uzicabangela into zakhe. Funa ukuhlabelela ingoma la ekhaya ukhululeke ngoba eyasezulwini. Yankulunkulu siye umuntu ungezwa abantu beligxeka lembandla belisho yonke into abayithandayo. Into abengagxekwa ikhulu. La ngafunda iphepha lesingisi udeclare uthi wathi sengiyadabuka inhlangano yami isizophela i-National Party. Awungathi uqhubeka nokufunda uthi ngoba angisagxekwa abantu ukungagxekwa kwami kuzobenza bangikhohlwe. Umuntu mayengagxekwa ugcine ekhohlakele abantu kanti ogxekwayo into yakhe yakhula. Njengobunazaretha ayikho into egxekwa njengawo emhlabeni. Umuntu wakhulume lento oyibonayo ukuthi leli hayi uyabhela. Wathi umuntu lesonto lihle kabi kodwa ngoba abantu bakhona babuye baganana isithembu. Hayi yimi ngithi mengano yakholwa ukholwa kuJesu, uJesu wasesithenjini. Utshela kanjani ngithi mina uJesu kokwakho Abraham. U-Abraham wayenesithembu, uzalwe esithenjini uJesu. Solomon, ngomfundi incwadi yama-11 verse 3 ithi uSolomon wayenabafazi abawu-700, amakhulu awu-7. Nezancinzaka amashende zazu-300. Kusho ukuthi wayeno-1000 eyedwa. Ngibuza ukuthi-ke ushayela ubhalela wathi ayikho loo nto eBhayibhelini ngase ngithi ayifunde. Ifundeni nami. Ngithi mina ukhaliswa ithina esishangathunje nga-3 nga-4 kube sekulungiswa uyakhala. Ukhona indoda yayino-1000. Ushayela wabhala la. 11 verse 3. Angifunde njengoba seyibizile amakhosi okuqala isahluko 11 ivesi lesithathu. Wayenabafazi abangamakhulu ayisikhombisa 700 amakhosikazi nezincinzakazi ezingamakhulu amathathu sinethi 300. abafazi bakhe bedukisa inhliziyo yakhe. Yabonga wona ngento eyodwa wayithatha inhlobo ehlukene. Wabonje mawumzulu mawuthatha umsuthu yalidla ikati. Mawuthatha inzulu idla inkomo. Abesuthu umsebenzi bawenza ngegusha kwezwe. Manje kuphambana amasiko kanti mawuthatha uhlobo lwakho inkinga yikho. Ayibonge Nkosi. Wabuza umuntu wathi insimbi ekuphakameni. Ayishawa ngani? Ngithi mina insimbi iyashawa la ekhaya kodwa ubaba omkhulu wabizwa iy'nkonzo zama-missionaries zathi wena Shembe ngoba olwakho uhlelo luhamba ngenye indlela uzihambela ngenye yakho indlela hayi le yethu kahulumeni. Sicela ungayishaya insimbi. Ungayishaya insimbi na? Bathi-ke uma wayishaya nje sokukhulumisa ngalonto ngesikhathi sobandlululo. Hhayi-ke yakhiwa ingesonto ephakameni wayifaka insimbi yashaya bamkhulumisa ngalokho. Wayesebiza inkosi ilangula ngaphuma sikodwa wayesethi mntanami
ngoba isikhathi sobandlululo sibi into engizoyisho kuwena-ke ngifuna uyenze yinye ukuze sithole indawo zokusonga wena kanwa kakhulu ukuze wakhe isizwe sakashembe ngoba thina abantu bakwashembe sibancane uyothi lapho la kunamakhosikazi akho khona uyoba indawo yokusondela uyobatshala wonke umhlaba la okuthenge khona amaplazi thina nje ekhangela sigule esisondele ekhangela ukhona umangema noma umamyeni umakalizwi uyindawo yenkosi yasephakameni ukhona usuka ngihlale ngala ibakhele ngala oma ngala kusondela kodwa endaweni iplazi enamakhosikazi wonke umhlaba wayesithi baba ngenze njani-ke uma kumenyeza isondo noma isikhathi sobandlululo singavumi wathi awukho umshumayela athi isondweni kathathu kodwa ngoba kwakusho yena kumnandi ayibonge inkosi njengoba yawushumayela makungena inkosi avela akusuka memeza athi isontweni umnandi ngoba kwakusho yena la kuleli bandla likaNkulunkulu akulonela umuntu ithi incwadi yesambulo ngabona izwi elisha lehla kanti kaliyaphi ayikho into uShembe ayenza engazi ukuthi wenzani ngesikhathi akumuzwa sekuphakameni wahlukaniswa umgwaqo phakathi waqamba izilo wathi ngala khona ubheka uZulu wayesethi ngala ukhona uJamengweni wathi kuyohamba kuhambe ngala ujameni ngokungangeni lutho ngisho amakhosi angena khona uthola isiqalekiso ngempela inkosi yangali vele ife uma ingafanga iphupha iphele inyama ngoba akuyiwa ngale washo ujamengwe isayide elirayidi lelababheka uZulu ukuthi uma inkosi ifika kabheka beza kuphuma isihlalo seplango siwele siye phesheya ayibonge inkosi yasekhaya kufuna ukuthi ukwazi ngoba ukushumayela sikhuluma ngephezulu singakaqali la phansi la sihlala khona akulungile ithi ngoma hlala nathi inkosi yethu lelanga lidlulele thina safike ezweni lokwenama silala sikhona izinto zibona uselayo ukuze ukwazi ukuzibona ngaphambili ayikho into uShembe ayenza ngokungazi ukuthi wenzani ngiyawezwa nje amaduna ethi afuna ukusiphatha anikwazi ukusiphatha inkosi khona yona futhi ekhomba umuntu oyophatha thina hayi ukuthi osuka noma iliphi iduna noma ihehenyane elizophatha thina funa uyicabange kahle ukuthi minority ne-majority embili ehlukene ngoba umhlaba wonke singaphandle iduna uwabe khona ayikho ifike inkosi yasezulwini kwamasha ngiyabonga amaholo wama ifike ngolesithathu wakhala amakhansela athi CHILIZA kanti uShembe mhlaba shiva kimnoti ilaza ukuthi mafuthi ngona kufanele ukuthothobala inkulu lento kakhulu angazi ukuthi ingafaniswa nani kuphela inkolo yasekuphakameni mawukuyo ungahambi uzishumela ungakanwa indiya mawukholwa nomlungu ngoba lebandla likaNkulunkulu niyangizwa umlungu wathi amabele baba ishumi ekhetha inkosi asibakhele ithempeli labo bodwa ngoba uyogatana amazinyo esingi uyabona bazosuke bafuna ukuganwa ithini nathi sifuna ukuganwa intombi zabo ezinamehla engingawemfela kanti akulungile sifundisiwe lokho inkosi yasekhaya Exodus 18:14 Hawubikela umuntu ayedwa njalo uma wenza izinto kuleli bandla kunjalo ukubikela umuntu wasezulwini abantu abavumelekile ukuhamba kodwa uma bezulwini kufanele kuhambe umkhulu wasezulwini phambi kwabo bacomplaina kuMose 18:14 bacomplaina kakhulu uMose kodwa uMose uhlalele wedwa bonke abantu beza kuwena
Angifune njengoba seyibizile Exodus 18 ivesi 13. Umkhwekamosi wabona konke uMosi akwenzela abantu. Umkhwekamosi babeganiwe benabakhwe babo uyabona. Umkhwekamosi wabona konke uMosi akwenzela abantu. Wathi kuyini lokhu okwenzela abantu? Wathi kuyini lokhu okwenzela abantu? Uhlalelani wedwa? Uhlalelani wedwa? Abantu bonke bembuwe lokhu kwasa kuze kuhlwe. Bonke abantu bemi kuwe kuswele kuseni kuze kuhlwe. uMosi wathi kumkhwe wakhe, uMosi wayesethi kumkhwe wakhe, ngokuba abantu beza kimi ukubuza kuThixo. Abantu beza kimi befuna ukubuza kuThixo. Uma benendaba beza kimi, uma benendaba futhi beza kimi, ngithetha amacala abo. njengoba silande sizothetha amacala obaba nobabamkhulu ababebhema inemvu. Ukuthi ushemba kabageza ngoba ugeza abangaphezulu nabangaphansi. Yabona ngithetha amacala abo. Ngiyabazisa izimiso zikaThixo. Ngibazisa ngisho izimiso zikaThixo Nemithetho yakhe ngiyabonga. Imisebenzi 13:26. Imisebenzi ke eBhayibhelini engazisikole kuthiwa izenzo. 13:26. Angiphinde ngiyifunde njengoba seyibizile. Imisebenzi 13 ngiqale esigabeni sama-26. Madoda bazalwa bantwana ohlanga luka-Abraham. Mina ngithi madoda bazalwane bantwana bakwaZulu. Nabo bonke phakathi kwenu, Nabo bonke abaphakathi kwenu abamesaba uThixo. izwi lokukusindisa lithunyelwa kimi. Izwi lalokhu kusindisa lithunyelwe kimi. Izwi leshembe madoda alakithi kwaZulu lithunyelwe kimi. Ngithi abahlezi eJerusalema namakhosi abo, amakhosi ethu naye inkosi yasemaqadini nenkosi yasemangangeni phambi abahlezi namakhosi abo eJerusalema bengamazi namazwi abaprofethi afundwa ngamasabatha namazwi amaprofethi asifundwa ngamasabatha onke bawagcwalisa ngokumlahla. bawagcwalisa ngokumlahla babelahla uJesu bekade behlala naye. Manje kuthiwa-ke madoda bazalwane nabo bonke abaphakathi kwenu izwi lalokhu kusindisa lithunyelwe kini. Ngoba nina benihlezi namakhosi la eJerusalema ningawalaleli kodwa amazwi afundwa ngamasabatha nsuku zonke. Kuthiwa odumo nokubonga kumvokwakhe naye Sabatha njalo ushembelento kwayakha iqale ngisho uhulumeni iqale nombala ngoba kuyona yasemhlabeni akuyona into yasemhlabeni. Ngisho ushembe ngithi ngabe eThekwini kuthiwe kade kukhona ushembela uzokukhala amandiya kukhala belungu bethi shembe went past. Umuntu onjani lokuthi medlulile bangakhohlwa? Ozikhala zidluli ikhulu zomhlaba unganawa makudlulelwa wasezulwini abakhohlwa. Wakhala umbheki eThekwini wathi ngibusise tata. Wathi ngibusise tata. Wagijima lifundile lampondo
wena ushaya ayibonge inkosi qinisile amukho umuntu ongezomthandaza ushaya emhlabeni khona abantu mina ngihamba ney'gule ezima kabo ngangkunginginanga uba ngimfuphi ezinzima engihamba nazo kodwa ngiyilethe la ekhaya ngiyikhokhomisa zifike zithi CHILIZA siyasibona amen asaze sibona umuntu ukhala sanyuka laphansi siyababa phezulu akhala sahamba la athi awu ngizizwe ngathi ngihamba ezulwini umntwana waphinda ngene wathi esendlakazi wathi mayiguqa la etsheni wathi awukazi ngangene ezulwini makhala abantu abakhuluma ngako kuyini wena ufinya ngolimi njengenkomo bahlupha kakhulu abantu ngokungazinaki izinto imisebenzi 17:26 le nkolo eyethu thina abantu abamnyama sayiphiwa uma sihlabelela belungu bayafisa ukuthi le nto bayithathe ibe ngeyabo kodwa mangazi bazoyithatha njalo isizulu abasazi iyifa lethu esaliphiwa sidleni asikhohlwe ukulwa sodwa asidlifa khona ingoma eculo umfundisi umthetho uzangidabulisa athi kulungile azathi zikhosi awuyithi ndawo umfundisi umona zathi wangidabulisa kangaka athi kulungile sikhonza inkosi musana kudlala ngesikhathi inkosi khona ingakho ngithi ngeke cha amaduna siwalandela cha funda ba angiphinde ngiyifunde imisebenzi 17:26 wazenza izinto zonke zivela ngegazi uNkulunkulu uhlakaniphe kakhulu wazenza zonke izizwe kodwa zavela ngegazi elilodwa ukuba zakhe emhlabeni wonke wamisa izikhathi ezinqunyiweyo nemikhawulo yokwakha kwazo ukuze zifune inkosi kube yileso sizwe naleso sizwe sifune yasi inkosi zithi kathi simbe zingayizwa ziyiphuthana kathi simbe zingayizwa lapho ziphumputhayo ziyifumanise kepha ikude kithina so ayibonge inkosi uyababona abantu mabesukela inyamazana abanye bagijima egqumeni abanye behlisa imihosha kodwa kanti inyamazana isukilele emkhomazi layilele khona mina ngithi gijimani ngey'ndlela zonke kodwa inyamazana ilele emaqadini ilele emaqadini inkosi yasemaqadini ekhotheme izikhunjulwe la ilele khona ngoba yathatha lo mkhosi yakugona kodwa yayikhonjiwe iwuka lamahilelo langaphuma sasikhona ibhabhadiso ithi inkosi namhlanje ushushembe iwuka lamahilelo lithi namhlanje sesiyitholile inkosana yobuNazaretha ephakameni izulu lalithi khwifi kwaqhamuka indoda igqoke ingubo enesiphambano esibomvu angazi noma mhlambe yayi-ambulance ngoba nayo yayifuna ukusiphatha sathi cha ngiyakubona mfana lokho sohamba nje inyanga izulu ngikutshela ukuthi umlungu ngeke hamba naye yavele yathi inkosi phambi kwami yathi inkosi esemaqadini wena uzokwenzani la wayethi ummeli ethi uzoyibeka le nto yathi lalela lana uyayinyamalimiga inkosi yathi ungafuni ubuchopho bakho bukhiwe ngefosholo hamba emsini wami amaqadini mani lana ungafakwa-ke enkosini yamaqadi ngikutshela ukuthi angimazi ukuthi waphelela bengena besinyathele endlini yesonto ngiyababona nje abantu bekhanga ngathi sinyathele endlini yesonto abantu sebefuna ukubhodonga itholele golide ithi inkosi iphuma eMaritzburg nina fanele ningeze nina ngoba ngingene ebhokisini eMaritzburg
ngobuxoki benu abanye benu lababe khona ngidodwe enhlanzakazi. Ngimisele umzobe umnewethu emisele umncane mfowajabo. Umncane kokuswa efana koma lungafaka babona yethi mayihamba ngathi umhlaba uyazamaza ingawo abaninhlanhla ukuthi noma esefile wangcwala emachumini emhlumba abuya yombiwa ayomntwana amathamba akhe phakathi mfowajabo. Yethi mayihamba ithi inkosi langa umncane kwamntwana kaShemu wamazibuko uthi wabamkhulu amandla amonke ngiwanikezele umfundisi. Wawinkinga wethu yahamba wawathi phethe inkonzo ephakame wathi izulalile lana setha. Abantu abaningi wabaqalekisa baba nothongo ngempela ngoba wayeushembana. Manje masingezwe ikhuluma izinto nizophila kanjani? Ngoba izinto phela ziyadinga ukukhuluma. Lesonto inkinga obona ngoba inazaretha uvumelekile ukugqoka into yomunye umuntu ngokuthi ushemba umazi ukuthi unakufaka ukuthi. Ngabona umuntu ephakame negijime gibela phezu kweyimoto. Yathi inkosi mbambeni imlethe la ushuka lukaMahila. Yayisithi mkhumulele elibhanya ligqokile. Wanthenga emasekenini. La emasekenini laligqokwa isosha lafa lafrempini manje uvuka usosha kuvuka kulo. Umlemane lwakhumula ijazi kwaphila. Manje ngakugqokelana nomuntu ngishokwena nje ngagqokelana ngoba umazi nesila. Ngagqokelana nje nomuntu. Ngambe ngigqoka bonke umbaka. Ndithi mayithi washo usale manzini. Uyiwale rice etwile on grain. Ngaphuza umuntu elithengele ubaba lapha ngathi phindise mbona. Ngithengele on grain. Ingothi ngokuthi uyayibeka ibhibhidle susa le. Ngathi noma uqala ukuthengela inkosi asephakameni ngithengele rice wothenga anti-care nomfazi ofaka ibuko. Bese uthenga-ke i-testing. Nangoba amarayisi ahloliwe ungawaletha la ekhaya. Ngangimcwethu angithatha wonke umshizi uthengele kwakwenziwa. Ngisho abafundisi baziphameni mabevashe wababhekele lonke ngoba necala uNkulunkulu. Owenza nje into iqonde ngqo. Mina lapha ngithi kufika befundisi ngivele nje ngijule ngibuyise yonke into emnandi ngiyibeke la ngoba ngisuke ngifuna abashiya inhlanhla. Hayi inhlanhla phela. Inhloso nje yami kusuke kuyileyo. Yingakho ngithi izinto zonke anosela ungafani nomuntu wenkonzo ibhudwa nongazi ukuthi yefanele ayisho nangafanele. Amabhudwa anasho. Lalela ngikuchazela. NgoJulayi nje ngike ngezwe radioini. Ngizwa ukuthi ukhona umuntu oshadiswe nenja. Ngilalele abanye bakuzwa. Ushadiswe nenja lo khulumayo ngathi ngaze ngabuyisela imoto eteleni ngilalela lokukhuluma. Uthi lo mfundisi ikwababa laba khona namakwababa. Uthi ningahleki njengoba ngiyazi ukuthi niwanuthele kulomshado nje izindimane nizohleka ukuthi nibone engazi niyibona. Uthi intombazane leyisingitshelile ukuthi njengoba ishada nenja ngilwa lokuyiduduza ngoba ibisikhathela amadoda ibithi mayehamba nendoda ibijetheza abanye abafazi. Kanti lengcanga ihlonipha yona yona. Ushadiswa umfundisi weyinkonzo wabefundisi weyinkonzo abazi ngefa laphezulu. Obona ey'nkonzweni akaze kunikelwe ngenkomo nangembuzi nangebusha kunikelwa la ekhaya phela ngoba ekuphakameni kunothixo ophilayo. uNkulunkulu wakhona kasondisa uNkulunkulu uyakhuluma.
ngiyizwe le nto ngethukisa indlela esimanga ukuthi umuntu ushadiswa nentsha. Le nto-ke ayiqali. Omunye umfundisi wasemaromeni kwezwa omunye umlungu kuyena efelwe yile wathi ngicela ungcwabele nayila yami. Wavele umfundisi, hawu mina ngingcwabile? Wathi wathi ayihamba ufunela amasonto aphuphile lawo ezayoni nangezansi. Wayesethi lo la khona bangangcwabela ngo-50,000. Kwanele wezwe le mali akujiva ukhuluma wathi hawu bungangitsheli ngathi ngakho ikhatholika ukusonza lokho usekushiya sentali ukhuluma ngoba usezwe indaba yemali. Hayi, indaba yemali iyazona izinto. Kodwa nabo abafundisi baleli sonto ngiqinisile ngeke bayingcwabile, ngeke bamshadise umuntu nenye ngoba bafundiswe ugama lini ukhona, bafundiswe inkosi yasezulwini khona. Abefundisi basebhameni yilwane samhlobo. Ngiyebona nje noma kufika emngcwabeni bezenze ngathi abalutho bayobhukuza abahlali badedela befundiswe inkonzo bahlale ehlalweni phezu kwabo. Cha, nohlala nabo bafundisi. Abo yibona kufanele bakhothamele nina ngoba bona balutho kini. Abayile futhi ehlathini bayibona. Ayongo sesephambi. Amen. Yesile Zulu. Lezulu.
nisize ngento eyodwa, ningazishibhisi, ningawadli amakhekhe kuthiwa amaqinambombo kuleli bantu. Ngafika omunye wadla ngabona uyafika ngathi hayi akathiwa amaqinambombo kuleli bantu. Wokushibhisa inkolo yethu uyenza ibe phansi. Into eyingane leyo uqoya kuyona yabantu. Ayibonge Nkosi. Thina sithi amaqinambombo ayidliwa lonto kuleli bandla ngoba yinto leyo ineyingane. Into ilungile kubantu beyinkonzo wavele basonto ecrash. Into abayenzayo vele iy'ngane zesikole. La ekhaya wenziwa into yabantu abadala. Obona ngoba ngishukula bona ekhaya kuna wethathandwa indoda yasezulwini. Hayi muntu. Hayi muntu. Yathi inyanga yezulu. La maculo lawa aqandwa ubaba nenkosi asanele. Ngengisawa ngoba anele. Nawe ngiyabona anele. Mhlambe nawe uyabona kancane anele. Awu 242 wonke. Esokuqala sithi inkosi kelela ubaba. Esesibili sithi ngisize ngothando lokuntwana olungafiki. Esesithathu sithi inkosi kusuka uNazaretha. Esesine sithi izana. Esesihlanu sithi mina ngithanda ukuphila. Esesithupha sithi sawubona baba. Esesikhombisa sithi thithitha. Ngazikupha nje zonke. Ngoba ngazazi mpriwo. Dalo. Ngifundiswa ukungamalini ukuthi culani kanje. Khona amaculo la ekhangathini bese asathi masangithinta manje sikhulelwe zonke into. Elinye silithinde manje umbalo wezulu usuke manje aculwa ngeyikhathi ezifaneleyo. Omunye ngamuzwa iJudiya ethi asinawa ngathi izoxoshwa ekhaya ubani usithembele. Ngathi ubani usithembele. Asinababa bantu bani. Hayo leyiculo laculwa ngufuthi Yesu. uJesu phela washona. Masingabhalelwa namapeti neliphumela lakhe ngoba washo. Wathi uyafa uJesu akathatha thamuko ongafika. Ithi incwadi masifunda namaRoma incwadi esisiphambanweni kwabhalwe ngumbhalo wamaGreek nowamaRomani wamemezwa ngezwi elikhulu ngoba engakwazi ukukhuluma isiZulu wathi Eloi angazi noma yishangane Eloi lama sabakutani wamemeza ngezwi elikhulu wafa Mungu wathi uShembe uyafa lo thatha umuntu njengoba sezulu hlala kuyelo daliwe lo uNkulunkulu ngisho umfazi mefele indoda ungenwa ephila ngoba lenye sihambile finish la thina sikhuluma nje verbal Mfundisi lokho ngeke sikritiele njengepanda India sibheka ngemembala tusengeniwe umkhokheli ithi umkhokheli kumfazi angeke ayibongo nawe isidom siyokuhlula izinto ubhekile ngoba uthatha incwadi uyibeke la uhlule ukubona amagama kufanele wathi amagama ukuze ukwazi ukubona kulunga-ke monjalo izinto eziningi uManazaretha kufanele sizazi ukuthi zenzeka kanjani uShembe wasibeka kulayini ingakho kuleli banda lisho indoda engaganiwa ilungile ungaba ngasuke notekiswe enakwazi usuke no-40 futhi awugani unenkinga udinga nje umthetho wakho ukulungiswa ngoba khona ungahambi kahle mina ngisazoshaya futhi
phela njalo ngoba anginamabhizi umfazi oyedwa funeka nami nomnyazana ezinye ingane ayibongoza zodwa bazala abafundisi wabafundisi fanele bazalwe yimina abefundisi fanele bazalwe yithina fanele thina futhi sizalele bona namajuda azalela wona uJesu nama-Israyeli azalela wona uMusa nathi uShembe sazalela thina wazalwa intombi kaMalindi uMalindi kaMthimkhulu angaphoqa omunye umuntu wahadela esakhe idleka lenkolo ngithi nawumtshela zithini iy'thakazelo zakho uthi thina phela somakhulukhulu ngithi qhubeka akasazi ngithi mina wazi kakhulu u-Abrahama ngithi mina iy'thakazelo zakini zithi umkhulu Thixo kodwa ungangabhunganga ngoba uthi kaloku ukuthi ngithi mina phela obhungani ibona abazala umprofeti Isaiah Shembe bazalwa yintombi kaMalindi kaMthimkhulu yingawo kuthiwa umkhulu Thixo ungangabhungani ngoba intombi yakwabhungani yazala indaba enkulu wathi ngithi mina ubheka inkalini ngoba wesiphusha Baba Nkosi yamakhosi ngiyabonga kumdala wenzuku ngiyabonga Baba Nkosi yamakhosi ifo ngiphelo ngicela ukubuyisela esihlalweni sasezulwini Siyabonga amazwi amnandi esiwathole kumfundisi wenkosi Inkosi zimbusise